Hello, Mama Baba Expose GH Pacho Ben Bruce na Okasei. And a baby I will be a Yamin track here and then my subscribe. Assembly a banana say immediate and immediately. Asem with the air asem sebe, asema sebe, etutu krona aba. Yen nim ojaba or software. Na repi a sebe or se one no edim pemu agro. And sembi a wakano. Meti and I'm said there be. Yenjina baby faako emu asem nanso we dem pese okoti ewra no asem ne ba ne ye ba ye beto aso yen komra enti me pacho asem ne nyina ni video no kana wan video na o ka say ma PSO wa say enti me pacho adofo me bebo ensem na o ka ye ni nyina video no e wa say enti pacho odo ye wu betimi amutu ho ama. I said I am not ready for what you are telling me to do. I can't do that. So it is better. I can't do that. Go ahead, thank you. Is that what you want? Hey, me say, I can't do what you are telling me. So you go and give birth. I will take care of my child. Simple. No, see, go and give birth. On to me. Now me catch and say me say yin say no. Or me say me take a pill. Not me panachos. So ma me say no. And or say dabi. Oh, my main yenti min kona min ko no be sharp na I say ma ye kan video no no man kan che so on worry me as a second wife. Hey, me say I can't do what you are telling me. So you go and give birth. I will take care of my child. Simple. Now, so I should take you as a second wife. I can't do that. Video no na me su omo enti kasa na me ka na mba abonten. Me hu ni nyina. Ono ka say I should take you as a second wife. Man ka second wife asem bia wo mu. Dia na me pa na cho ne say me pese me yin sign no. E no no ka terms ono mom no threaten me say me ko yin sign na on fa me nanti biu. Asem o ka chere me no. Se me ko yin sign na oni me ejai. And I'm say adenti na wo se woni me ejai. Unim say me no wonte bone. Nti ade na me ko yin say na o say me ntumi ono no o ye fast me nim say na o pese o ye bibi na daachi bi onim say bibi besi nti no de apa ono ka say I can't take you as a second wife. Man ka second wife asem bia o video no. Na ma video papa ne da. Eti mame dia ba dia pa na akwa jirgas ya. Ya ma we say nyina ba bo. Chese ni buefu ne ho se we hu se maba abrochire no ano no ogu beni wase anyem sofu a we yire ne wanyema se dia wo kan na me gina so aka bio sofu a owo yire a wo ne wanyema wo se wo de that means na na ni je ho etinka you see that like I say we di bisa anti no minim de kofa we gina ba de kofa ne ba ya ne se me koposi me just se maba abrochire no eno na kofa asase ni na ba what do me woni bisa me dey me is happen poma. Me case you arrest my case. Me case in your sister is at fault. Say wakwaji onu obi kunu twempena. I arrest my case. Yeah. Me ka bebre. Because one wakwa obi kunu ho de bebe bia no o de fa bobo. Ana nyesa. De bebe bia fa de bobo. E ti say ukra no don so de ya be chat ya wo pe pata wo de me nka say yes say wo de obi kunu be nante. Tie wo say wo yes say me begin nkra na me mpe. Because me medu anya afi na me bedu obi kunu echi. Yeah, me pass ubedi obi kunechi no enye but more no from other angle ne say I am not the only victim asem bae enkofo bebre ababonten a almost story ne nyama abremi like you are women, you understand women better. Sometimes when we fall into the hands of vulnerable people, I did you how one person obey a crowd, but now I hear and yes, any down bonny. Kasi, I me patrol, it was Posicana winning in an unknown Suoscano. It won and I was ashen and I'm so we marshal send me your mashimi where there some sebe no you or say aside in pna no ne no na software jaban so on in kwala da ebiwa 12 years 13 years 14 years. Now, according to a rano in some kikan or patches or no modelia or pepa mojano, na no name so the Yankuma, you said the Yamana America, a ran eka.
ɛno so mie kwati mra obi obeto car no 90,000 nti nipa na send sika na man e na oje car no e free me nsem ne car ne paper ne nyina me transfer man nti me kwatena ne fie ho no afei na me wo fie ho me kwatena fie ho na me hu ni suban me wo fie ho na small girls e den kola kete time na o ma me too free me fie ho na o ma me kwatena ne fie ho no me pa cho wutie me aha me kwatena ne fie ho no ena odin kwala eba fie wo ebi wo ha 14 years 15 years 16 years na omoba no ma beda guest room o to me ebi to me ba na wa shada asoma me say mini ni PA no ye nkwaje eyi ni suit wo dome from East Legon to dome emuwa na wa shada asoma ye na yeko na ye beba no meba no na akola ni ho na okọ enti otade ma ba fie obi wo ho se ni na me pa cho asem ya wo beken ma hansakre bible me pacho me chantro at this point ayi akoso me pacho asem wo beken mesrew aya no kure me pa asem kese na me peso ba be jam me platform yi so no wa ka asem a enya no kure enye control po bi eni baby a ne kure no na me ka kire mo no I swear heaven and earth asem me ka no ne control po bi eni mu enti oni mani ba fie oni pie no so ya awe oni mani beda fie ho ni ade enti no one day me wo ho ukoka me ntumi nkoka because me so obi kunu na me di nechi no enti no na ma ye din ehwe no enti one day me wo ho na small girl bi ba ho small girl no ba ye anadwo obedu anadwo na ye si ofikuma ase na pie ne se ne cousin any small girl no and I'm see okay enti ye madwi mu nya because pie no so na ebusuafo ewo Accra wa nti me bisa me so ade na wan ne cousin wan koda pie ne fie na obeda ha se na me de me to madwem me kwa na me order aduane wo chicken man e de ma akwala no she's about 14 to 15 years ni tiri kra onye ye ni ti ye just afra wetwa te se obi owo SS enti akwala ne didi wie na omode akwala ne koto guest room bienu no eye opposite master bedroom na ne wo ho no ena me ni papa ne da ne master bedroom ho nti ahomache be say 1 am say no ka say mada be 1 2 no mo e no sorry e no tiptoe ye e no obi edo no wan kan bom no de to so se od ka bom ado no mu yedu ye Thailand do nti meti nti okoye okoshe mu abe 1 hour e ko almost 1 hour omba nti me da ho na am say no I have to get out and see where he is na me pie ye nti me pie ye no me call hall e call kitchen e call abonten compound no so me hunu na me sign area me floor steps na me call so nti me call top no me ko shede mu na me te noise wo bedroom na e opposite guest room bedroom na girl ne dan me te noise wo and I'm say what is going on Bacho mi ntwa no sofo na yire no we hefa asama wo ka na yire no de otikuma se ni Accra ni fie be na na wo no East Legon fie no oh okay nti me de meni kote girl ne dan no so small girl na owo guest room ne dan no so no na on two mu because door na emu ye dru nti wuka bom na obi wo downstairs crowd nti no eno so one two mu na waka atare so keke nti mi bie ye na me de meni kote na me hu se oni akwala ne eda yes nti e ho no awosati gu me na me ye wo de wani hu ye me pacho me de meni na ehu ye 14 years me pacho an okay to aso eti awosati gu me no na me free eho na me beda ho din na me de ntoma kata me ho nti na me hu nyina wo so na me da ho nti o shewa be after 1 hour time na opie oba na me so me pretend say mada to opie na obesin ko share ne washroom nti washroom no ko share no oba ye no me ma kasa me mbisa no hwe me yes still mada na ono so beda ye nti ahomache 5:36 mo me sorry na makwa kwadwonso me kwadwonso ya me ma me ni so atawola anadwo no me use ye no tawo ni maye moja nti me yi tawo no na me hwe me se na moja e free hinfa yes akwa na virgin na me pacho an e moja e free hinfa nti me buy tawo ni mu na me de pie
bedroom na me ko bisa ne say daddy towel no endro anadwo me na me use ye towel no my emoja ne free he eno no bebe ka che me say enye emoja na ye me makeup na ebi amede apepem na me say dabi me kra be 2 days ni me mpie ye enko bia na me nye makeup so nti afide ono age towel no na obi emu na ohwe towel no mo nti ohwe towel no mu na afide o say ono na o use ye na wenya ko emoji is a crying as a dear Miss Mo obi nye bi wa Hawaii me pacho this one mo beje life na ma ye na ye ohwe towel me pacho metimi ato aso ohwe towel afide de o ka kire me ne say wenya kooko ono papa ne si wenya kooko nti o bleedi ono ne to ono nyina wonim so wenya kooko me pacho dabi me hu bi da me ne tifie ho almost 4 months me hu sa time na yefunu na akwa enima do 5 months e ma me yefunu kra pie enti o ka sa na me yem hyem na me say kooko de minim se okọ toilet a wo de paper na tea roll na paper oton afide e ba ne sen e na wo se wo tawo enti e kwana na me hu se oba ye no okọ wash ne be ma na wo sink no because wan ko wash no obi e shower na nka mete ono dware shower nti o wash ne be ma ho no am say when to me a wash ne ye no de tawo ne paper ho nti moja na e ko tawo ne mu nti e ho ne wasuma we de enye me na me kan ewra ne kan na so me bisa nsem bebre se ewiase won ye ntie nipa ba ko enfendi asem me de me nyina we so na me fa njaje ojaba na emo me nsem na ewra ne so ka no emu odu enti we ne de me ja mam na mo amatie na more also the revelation ebeba the videos beba nti yen hwe ni nyina na yen twen response a reverend ojaba e de beba na de ba ne de ni nyina aboma ne ehu ne a oka no kre ene ne asebe o twa nkontompo aha expose GHFM Bembros on subscribe me di tumpa na won saka be manuel bye bye.